Bulan 6, satu hari bulan, Pulau Paya akan buka balik. Korang ready tak untuk snorkeling dan diving? Cari kami. Okay, Legend Maya or Gurega Cruise. Kita keluar dari sini. Ini kita punya diving and snorkeling office. Geng kita keluar. Sini geng. Lovely. Jom. Ada jorong juga sini. Very nice. Kita island. Okay. Beautiful. Okay, tak apa. Good. Oh, Yeay.